известными пирамидами в Древнем Египте. В средние века история страны адыгов, Зихи и Черкесии складывалась в почти беспрерывной борьбе с кочевниками. Берега Кубани... Гурцэшӏэухэм адыгэхэр, зиххэр зэозэпэмчыжьым хэтыгъэх. Пшызэнэп мызэу мытӏоу лъыр щагъэчъагъ. Кӏощырыпсэу лъэпкъхэм яхэгъэгу щагъухъумагъ. Гунхэр, авархэр, булгархэр, хазархэр, мадьярхэр, печенегхэр, половцэхэр. Адыгэр зэутэкӏыгъэр мыщ къыщыуцурэп. Кӏощырыпсэу лъэпкъэу монголхэм макӏэ тхьамыкӏагъо къыздахьыгъэр. Тешъозанкӏэм щыпсэухэрэ адыгэхэми ар къанэсыгъ. Ау къушъхьэчӏэсхэр рагъэуцолӏагъэхэп. Япшӏыкӏущынэрэ тӏэшӏэгъум икӏэлъэныкъо Европэм илӏыкӏохэу Ардам кӏогъагъэхэм къатхыжьыщтыгъэ зиххэр монголмэ зэрафэмыӏорышӏэхэр. Зэрэдзэкӏолъ лъэбланэхэм фэшӏ монголхэр адыгэхэм, зиххэм черкес къафаусых. Яхэгъэгу Черкесиекӏэ еджэх. Гущыӏэу Черкесым къикӏырэр гъогур пызыбзыкӏырэр. Сыд фэдизэу кӏочӏэшхо щытыгъэми техакӏор адыгэ чӏыгум кӏоцӏрыкӏыныр къызэрехьылъэкӏыщтыгъэр ар инэшан. Венецием илӏыкӏоукӏи зекӏоцӏэрыӏо Иосафат Барбарэ япшӏыкӏут фэнэрэ лӏэшӏэгъум къытхыжьыгъагъ Ханзалхэр Крым къикӏхэу Астрахань-кӏохэ зыхъукӏэ Черкесие чӏыналъэр къаухьэ. Тӏэкӏу-тӏэкӏузэ Европэр зэрэщытэу ыкӏи бысымэн хэгъэгухэр джаущтэу адыгэмэ къяджэхэу мэхъу. Дышъэ Ардам, Тамиран лъащэ зытебэнэгъэгъэ уахътэм Черкесием итемыр гъунапкъэ псыхъоу тенэнэсыгъагъ. Пшызэрэ тенэрэ азфакӏу ышъхьагъэрэ Черкесиекӏэ Галанифонтибус еджэ. А уахътэ дэдэм адыгэмэ Къэбэртае агъэпсы. Каспий хытӏуалэм нэсаубыты. Иналкъом къытекӏыгъэхэр зипшхэ адыгэ Къэбэртаехэр Темыр Кавказымкӏэ анахь зэкӏокӏэшхо мэхъух. Яхэбзэ-бзыпхъэхэр яфэпакӏэ, яшыугъэпсыкӏэ щысэ тезыхыщтыгъэхэр ялъэпкъэу къушъхьэчӏэс закъохэр арэп. Фэшъхьаф лъэпкъ шъыпкъэхэу Къанзалхэри Курджхэри арых. Дмитрий Кантемир къытхыжьыгъагъ. Мыхэм зыкӏэ горэ къагупшыс зэпыты. Яфэпакӏ яӏэшэгъэпсыкӏ. Къанзалхэр ахэм зэрэпашӏыжьхэрэмкӏэ черкесхэр французкӏэ плъытэхэми хъущтых. Адыгэ хъулъфыгъэм идауш зэрэӏугъэм фэдэу ябзылъфыгъэ идэхагъи ишъырытныгъи зекӏо зылъэгъугъэхэмэ зэрэдунаеу арагъэшӏагъ. Итальянцо Эмилио де Асколи минрэ шъихрэ щэкӏрэ плӏырэ илъэс дунаем тет бзылъфыгъэ пстэуми апэпшӏыщт. Французо Абри де ла Мотре
минрэ шъибзэрэ пшӏыкӏузрэ илъэсым Черкесием щыӏагъ. Венерэ исаугъэтхэм афэдых, дэхагъэм ишапхъэх. Австрийцо Климан минрэ шъибзэрэ тӏокӏищрэ пшӏырэ илъэс. Дунаим янахь бзылъфыгъэ дахэх. Инджелизо Спенсер минрэ шъирэ щэкӏрэ илъэс. Ижрэ саугъэт анахь дахэхэри ахэм апэпшӏыщтэп. не являют в своих пропорциях большего совершенства. Одной из самых ярких и драматичных глав адыгской истории стала многовековая мамлюкская эпопея в стране. Лъэпкъ тарихым къыхэнэфыкӏрэ нэкӏубгъохэм ащыщ Мысыр хэгъэгум адыгэмэ мамлюк пачыхьэгъо щагъэпсыгъагъэр. Зихиехы ӏушъом щыщ Баркъукъо Захирэ минрэ шъищрэ тӏокӏиплӏрэ тӏурэ илъэсым пачыхьэ мэхъу. Даулят Аль-Джаракиса адыгэ къэралыгъор минрэ шъитфрэ пшӏыкӏублырэ илъэсым нэс Мысыр итыгъ. Ауахътэр ары пшъэхъо хэгъэгум культурэкӏи экономикэ хэхъоныгъэшхо зишӏыгъэр. Черкес султанхэм ягъом Каир зиушъэмбгъо, къэлэшхо хъугъэ. Каир къырыкӏуагъэм гъунэ лъызыфрэ тарихъ лэжьо Макс Роденбек зэрхигъэунэфыкӏырэмкӏэ адыгэ мамлюкхэм якъэлэшъхьаӏэ гурыт лӏэшӏэгъум Нью-Йорк ыщтыгъэ. Инагъэкӏи, идэхагъэкӏи, имэхьанэкӏи фэшъхьаф къалэхэр къызэринэкӏыгъагъэх. Адыгэ хабзэм къалэдэсхэм ядунэе еплъыкӏэ зэрихъокӏыгъ. Анахьэу ядзэзэщегъэпсыкӏ зылъыӏэбагъэхэр. Минрэ шъитфрэ пшӏыкӏублырэ илъэсым Каир зыштэгъэгъэ османхэм ялъэкӏ фэпхьынэу щытэп адыгэ пачыхьэгъум кӏэух зэрэфэхъугъэр. Адыгэ мамлюкхэм ягушхуагъэ фэшӏ къаурэ ӏашэ зэрапэсыгъэп. Пыим ащ хьайнэпагъэ химылъагъэу ыгъэфедагъ. На протяжении средних веков, вплоть до 17 столетия, страна адыгов считалась... Гурыт лъэшӏэгъухэр къызэкӏэлъыкӏоу япшӏыкӏублэнэрэ лъэшӏэгъум нэс адыгэ хэгъэгур Чыристан хэгъэгущтыгъэ. Зих Чылысыр анахьэу зышӏэтыгъэр яенэрэ япшӏэнэрэ лъэшӏэгъухэм агу. Крым епископие Никопсисрэ Матархэрэ ащыӏэ зих архиепископым фэӏорышӏэщтыгъэ. Япшӏыкӏуплӏэнэрэ пшӏыкӏутфэнэрэ лъэшӏэгъухэм католичествэм зиушъэмбгъо. Минрэ шъиплӏрэ шъэныкъорэ щырэ илъэсым Константинополь заштэм ыкӏи Крымрэ Черкесиемрэ якъалэхэр османхэм зэхагъэтакъохэм адыгэ чӏыгум Чыристан диныр щыкӏуасэу ыублагъ. Быслъымэн диныр къазыхэхьагъэр япшӏыкӏухэнрэ лъэшӏэгъум икӏэлъэныкъу. Илъэс пчъагъым ар зигунэсыгъэр тетыгъо зиӏэхэмрэ Крым хъаныгъомрэ Тыркуемрэ зэпхыныгъэ дызиӏэхэмрэ. Кавказ заом ипэублэ адыгэхэр джыри быслъымэн диным ихьагъагъэхэп. Пачыхьэм зыпэуцужьхэр ары быслъымэн диныр заштагъэр. Исключительный религиозный синкретизм был присущ адыгам. Сыдигъокӏи диным екӏолӏэкӏэхэхыгъэ адыгэмэ фриаӏагъ. Чъыгхэр зэрагъэлъапӏэрэр адыгэм изытет шъыпкъэ къыкӏэзгъэтхэрэм ащыщ. Аужрэ уахътэ нэс ижрэ хабзэм чъыг лъытэным фэшъыпкъагъэх. Вплоть до последних лет своего существования. Дидунай гъабай Дисабыйхэр мамырэу гъэпсэуш Щыӏэныгъэм илъэныкъо пстэуми чъыгхэтэ лэжьыным, чӏыгулэжьыным, ӏэзэным, хэбзэ зэфыщтыкӏэхэм ащ ифэмэ-бжьымэ апхырыщыгъагъ. И даже на социальные устои.